Nastavljamo ovog jutra, kao što sam rekla u najavi emisije, pričamo o dijabetesu, bolest koja se negde naziva tihi ubica. To je najčešća hronična nezarazna bolest, a Vojvodina kao region sa najvećim rizicima za dobijanje ove bolesti upravo zbog načina ishrane koji koristimo mi Vojvođani. Svi znamo kako se ovdje jede, posebno ovim zimskim mesecima. O ovoj bolesti pričam sa doktorom Radivojem Mračevićem, Udruženje protiv dijabetesa grada Novog Sada. Dobro jutro, dobro nam došli, gospodine Mračeviću. Dobro jutro. Rekla sam u najavi dijabetes kao tihi ubica. Šta to znači? Pa vidite, kao što znate, malo ste najavili da je dijabetes nezarazna, hronična, ali nažalost neizlečiva bolest. Znači, dijabetes je prošle godine, kada smo imali veliku izložbu na medicinskom fakultetu, čiji sam ja autor, ajde, možda je to prva izložba bila u svetu, istorija dijabetesa 3.500 godina pre nove reda današnjeg dana. Bilo je zaista više od 30.000 posetilaca. A posvetili smo je Svjetskom danu protiv dijabetesa, gde su nas podržali i grad, i pokrajina, i republika. Kažete, ove godine ste imali najviše aktivnosti što se tiče... Ove godine je bila, ako se može reći narodnim jezikom, zaista udarna godina. Udarna godina. Zato što su nas prepoznali svi, znate, mi imamo sajt koji je registrovan na APR kao javni mediji, gdje smo transparentni, svaku našu akciju prikazujemo. Imamo Instagrame, imamo Facebook, imamo sve društvene mreže, imamo stalno izbacivanje story priče da ljudi budu edukovani šta je to dijabetes, kako ga prepoznati, koji su simptomi. A edukaciji ste vršili po školama, je li tako? Da, direktno po školama, i to je ekipa od 5 ljudi sa 2 lekara naša. Jedan je načelnik bio za dijabetes i Kliničkog centra Vojvodine sa najvećim iskustvom, znate, ona stara garda, verite, je tako zovem stara garda, daleko je sposobnija nego ovi, da ne uvredim nikoga, ovi novi lekari, nažalost, na medicinskom fakultetu i ne uči se više endokrinologija, nema koga, ljudi dodu napolje svi za većim platama. I sada, do tome ne pričamo, to je neko drugo pitanje. Mi smo pokrenuli, kao što Međunarodna dijabetika federacija zahteva, to je 200 zemalja sveta, a počelo je uz pomoć ministra za informisanje, zato što njegov sin mladi ima dijabetes. Znate, kad neko ima u porodici neku bolest, pa i dijabetes, onda su daleko više angažuju. Jer je mene pozvao u kabinet, prepoznao je naš sajt, naš face, naše društvene mreže, ali sajt posebno, pošto ima sigurno 100.000 sadržaja uživo. Da bi dobro bilo da se izvrši prevencija i rano otkrivanje dijabetesa još u mladim danima. A to na Zapadu i Međunarodnoj dijabetikoj federaciji obično glavnog gesla rano otkrivanje dijabetesa i sprečavanje... Posebno kod mladih, je li tako? Da, posebno kod mladih. Ajde, da se vratimo na priču. Ja kažem... Prošle godine, negde u novembru, donesena je prvi put u istoriji, kažem u istoriji, rezolucija, da je dijabetes kod mladih se povećao 3 puta od pojave korone, mi imamo tu rezoluciju, i da su tu većinom mlade populacije do 18 godina. A zašto je to tako? Sad vidite šta je, tu bi se moglo da se nabroji mnogo faktora. A nasledni faktor je nekada bio dominirao na našim prostorima kao broj 1. On je sada došao na 11. mjesto. Ako je otac, majka, baba, do 9. koljena čak ti geni idu. Međutim, sada su drugi stilovi života kod mladih. Mladi se više ne pridržavaju zdrave ishrane života, koriste hamburgere, koriste pljeskavice, koriste te suplemente razne, kasno legnu u proseku 4 sata. Nemaju aktivnosti, nikakve fizičke. Nemaju fizičke aktivnosti. Ja stalno govorim, čak i tamo kad sam zvao predavanje, gdje su bili sve poznati endokrinolozi medicinskog fakulteta, ja sam stalno forsirao da je fizička aktivnost i zdrav san važniji nego ishrana. I to sam dokazao sa nekim naučnim delom. Jer ako neko ima predpozicije ili ima dijabetes, preće sprečiti fizičkom aktivnošću, ali ne fizičku aktivnost ad hoc, nego se mora vezati za neki klub.
Jasno. I trenirati neprekidno. Da, gospodine Mračeviću, malo čas pre nego što ćemo se uključiti, pitala sam da li je tačan podatak da u Srbiji ima oko 800.000 registrovanih ljudi, građana koji imaju dijabetes. Rekli ste da nećete da čujete taj podatak. Evo sad mi odgovorite. Da. Mi jesmo najstarija dijabetička asocijacija u Evropi. 64 godine ove godine punimo. 64. Od nas su ponikli svi. Sve dijabetičke asocijacije Srbije, dijabetičke asocijacije Evrope, Klinički centar za endokrinologiju Vojvodine, gdje je tamo i bista osnivača Teodora Kovača, koji je umro u 107. godini kao osoba sa dijabetesom. Znači, pošto mi to pratimo, imamo jedini bazu u zemlji Srbiji, normalno u saradnji sa državom, sa sekretarijatima, sa javnim zdravljem, institutom za javno zdravlje. I oni se poklapaju. Ali mi nije jasno ko uređuje, obično, znate, novinari ne moraju da znaju sve. Dobro, ali mi novinari volimo podatke, zato ja vas pitam koliko ima obolelih od od dijabetesa. I onda oni uzmu internet i stoji ta cifra, verujte, od pre 15 godina. I koliko sad ima obolelih? Tamo stoji cifra 700, onda ja poludim, pišem i svima, pa nisu videli, pa novinar prepisao, znate ne priče. Ajde, zato vi nama sad recite. U Novom Sadu ima oko 105.000, ne može niko reći u tačnu jedan broj. A pošto mi imamo savjetovalište... Koliko ima dece obolelo dijabetes? Pa dece ima negde oko 98.000. 98.000, to su deca i mladi. To je uzrast od... Da, može biti beba. Jasno. Rođena beba, to su najveće muke, kad ga ne znate ni savjetovati, a to je već osoba sa dijabetesom tipa 1. Da. Kada pričamo o gestacijskom dijabetesu... Molim? Kada pričamo o gestacijskom dijabetesu... Vidite, samo zaboravio sam da kažem. Neki orijentacioni podaci, 3-4% gore dole. Mi jedini vodimo evidenciju. Mi imamo savjetovalište, grad nam je poklonio, dao na upotrebu. Ali verujte, to zlata vredi. Mi smo neki dan poslali mailove svim institucijama grada, pokrajine i republike koji nas pomogli u znak zahvalnosti i što smo, zahvaljujući tom edukativnom centru, sprečili 1000 osoba da ne postanu osobe sa dijabetesom, da smo ih dobro edukovali kako živjeti sa dijabetesom, da smo ih edukovali šta su simptomi dijabetesa. Ajmo da čujemo šta su simptomi za sve nas koji... Nešto najbitnije što smo sada radili u svim srednjim školama, svim osnovnim školama, to je bilo po projektima grada, posebno Istokora, upravo za kulturu. Oni smo nas pomogli, neviđeno. I ministra Memića, koji je ministar za informisanje, i turizam. Malo je to spojeno tako po novome, ali to je jedan divan čovjek kome sin, on to ne... Da, to ste rekli malo čas. I on je pokrenuo tu mašineriju, nazovimo je, da se počne... Pričati o tome. Da se počne edukacija, prevencija, rano otkrivanja kod mladih. Jer vidite, kod mladih, mi to imamo, čitavu ekipu imamo. Ja govorim sa mikrofonom koji najbolje poznajem, doktor Savić, on meri pritisak, pošto je to osjetljivo, a naši ostali edukatori, to je toplino, više nego ovdje kod vas, vaga meri težinu, aktivista naš koji je edukator. Drugi meri šećer u krvi. To su one aparati moderni. Ništa ne boli, ali se mora sa higijenom voditi alkohol, vata, znate. Da. No, gospodine Mračeviću, mi smo vas danas pozvali da vi nama objasnite. Idu nam krsne slave, ide nam Nova godina, Božić, znamo da su obilne trpeze pred svima nama. Kako neko ko ima dijabetes da se ponaša, da li može da proba nešto, recimo da to ide u nekim minimalnim količinama, kako da se ponašaju ljudi koji možda imaju simptome, da nam kažete koji su to rani simptomi, kako da... Rani simptomi, to nam je bilo glavno geslo u tim kampanjama, znamte 100.000 ljudi smo, po imenu i prezimenu, imamo evidenciju, mi pišemo ime, prezime, godine rođenja i ostaje u arhivu našu. Ima li simptoma za dijabetes? Kako da nema. Pa kada bi ljudi znali za simptome, ne bi se nikad dijabetes ne razvio. A simptome dijabetesa i kod mlade populacije i kod stare populacije oni postoje i oni pokazuju sa tim svojim simptomima da imate dijabetes. Koji su? Ali niko od nas ne daje tome mnogo značaja. A prvi je, recimo, učestala žeđ.
onda usne se suše da bi imao stalno osjećaj lebelu ili nešto da mažeš na usnama. Ali tome niko ne daje značaja, misle da je to nešto prirodno. Ustajanje noću, recimo, da se mokrije. 1, 2, 3, sve zavisi koliko je već šećer stigao, koliko bili mola, pošto je normalna vrednost glukoze u krvi 4,8. Sve što prođe 4,8 nije bauk, ali kad pređe 5 i približi se za 6, onda je to već preddiabetsko stanje. Ali oni tome ne daju značaj, onda recimo još jedan bitan faktor koji simbolizuje da posti dijabetes, to je onako kad dođe kući, učenik ili đak, onako više, da ja sad imitiram, pospano, gleda bi televiziju, nije hiperaktivan, bezvoljan je, jednostavno dijabetes ga salomi. A oni tome ne daju značaj, nego misle da su umorni, eto, to je tako. To su najvažniji simptomi dijabetesa. Ponekad se stvori neka bubuljica ili rana koja teže zarasta nego kod, znate, mladi, aktivni su, igraju fudbal, tamo rukomet, odbojku, plivanje, kako. Svako dobije neku ranicu, ali ona je jako teško zaraste. Zaraste, recimo, što bi kod nekog ko nema dijabetes zarastala 2-3 dana, kod njih po par meseci. I to su glavni simptomi i da piju malo veću količinu vode. Čak i ustaju noću da piju vodu. Gospodine Mračeviću, kako se ovih predstojećih dana, odnosno meseci pridržavati, posebno govorimo o ljudima koji imaju dijabetes, kako odoleti? Sad vidite što mnogi napominju, ni naši poznati, zaista oni, da je Vojna uvijek bila najpoznatija po endokrinolozima. Najjači kadar imala, ali nažalost vreme je učinilo svoje, ti dobri endokrinolozi su nažalost umrli. Eto, naš predsjednik koji je osnovao davne 1961. godine, umro je u 107. godini života. I više nemamo nijednog od osnivača, ja govorim, imamo ostale. I pitali ste me šta... Pitala sam kako da se suzdržimo od obilne trpeze, pa ćemo li dobiti odgovor? Sad to što mnogi ne znaju da iznesu i javnosti ili na fakultetima ili na predavanjima, oni dijabetes smatraju nečim što je univerzalno. A imate dijabetes tipa 1, to je kad osoba dobije dijabetes 1, to znači glavni hormon gušterače uopšte ne luči insulin prirodan. I on mora odmah preći u roku od 15 dana na insulin. Ako ne pređe na insulin, koji mu lekar preporuči, svaka osoba je specifična koju vrstu insulina i on mora doživotno primati insulin. Ako ne zameni tim pumpama, gde ja nisam pristalica nikada, jer to nikad nije sigurno. Znate, to se mora dobro baratati sa kompterima, sa tim. Ako mala greška bude, njemu šećer bude 20, tamo piše 4,8. I zato su uvijek najbolji oni stari sistemi insulin. One ne zamenjuju. Imamo vrhunske sportiste koje smo mi edukovali, idu sa nama po tim kampanjama. Daleko učenici, mi smo oduševljeni sa učenicima. Oduševljeni, iz neke odalenja nismo mogli izimo. Hoće još pitanja. Ali oni moraju odmah preći na insulin. I to je najrizičnija grupa kad je u pitanju da li će za vreme tih sadašnjih praznika, Božić, slave, gde dođe do tih mirisa koji asociraju, zahtevaju da se nešto slatko proba. Oni su najrizičnije i njih treba držati pod kontrolom. U svakom slučaju, tu ste vi koji radite stalne prevencije, ali tako to nastavljate i naredne godine sa predavanjima? Dohodamo. Dohodate. A sad imate drugi tip dijabetesa, to je dijabetes tipa 2. Jer sad dijabetes tipa 2, mi smo ga nekada zvali starački. Znate, obično je bio u 60-70 godini. Kada osoba ima dijabetes, znači može ga da ima, on se najbolje pokazuje sa merenjom, onim aparatom. On može da bude, ako je gornja granica 6, čim pređe 6, on je u preddiabetesnom stanju, ili insulinska rezistencija, ako je masovna, 7, posebno oko žena. Ali on ne mora skoro nikad u životu da pređe na insulin. Znači, njemu jedan deo hormona radi, luči insulin. Njemu je dovoljno samo fizička aktivnost, prošetati po 2 km uveče ili ujutru i rasporediti obroke na 5-6 delova.
Znači, nikad se presti i šećer zaboraviti do sva vremena. Nama ostaje toliko vremena da se zahvalimo vama što ste bili u gostima i da vam poželimo da i naredne 2025. Udruženje protiv dijabetesa grada Novog Sada aktivno radi i da oborimo ove rekorde od ove godine. Da edukujete naše mlade i da nekako probamo da držimo taj dijabetes pod kontrolom. Tako smo zadnji put i završću. Zadnji put je našom ovdje. Znate, Branko, okolo srednjim domom. Dobro sam rekao, da. Ja sam se sjetio da samo tamo nismo još bili. I mi smo u našem trošku, nisu nikakvi troškovi. 6 učenika. Dobro osobe bilo tamo divno, sačekalo. Ovo jako vidno reći. 6 učenika, obično to bilo posle podne, malo smo mi to i dekorisali, mikrofoni. Oni su bili pripremili kao da je događaj stoljeća. Svi do jednog, tu su srednjoškolci, znate, pa neko ide u Mašinsku, neko iz čitave Srbije. Mi smo tamo tako bili dočekani i završit ću, ali ono što je najbitnije, šta znači, oni imaju tamo doručak, imaju ručak, imaju večer, imaju zdravu hranu. I kad mi svakome smo učeniku izmjerili aparat, kod njih su bili rezultati 10. Malo 10. Svi su imali glukozu krvi u granicama normale. I svi se ono pitaju zašto, kako, čak jedan naš lekar, nije bitno sada, pa kako ovo kaže? Ako u ostalim školama, ne smemo da kažemo, i pritisak, i šećer, i... Jasno. Ravnomerno raspoređeni obroci, fizička aktivnost i zdrava, domaća hrana. Nema tamo hamburger. Ako oni uzme nešto, on nije gladan, nego malo onako brcane, ono što kažu u narodu. To je to zdrava hrana, ali fizička aktivnost je broj 1. Jer fizička aktivnost sagoreva i masnoće i brzava cirkulaciju i skida šećer. Jasno. Hvala vam najljepše na gostovanju. Mi ćemo nastaviti priču o dijabetesu u našem jutarnjem programu. Hvala vam, gospodine Branko. Važi, hvala vam.